iyi ni M23 irimo kuraswaho. Jackson Semahoro niko nitwa. Reka ntangirira aha n'ubundi baravuga ngo impambi itakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi. Umva ngo kuva igihe cya saa 10 z'urukerera rwo kuri uyu wa mbere ku itariki ya 12 ukwezi kwa 2 2024 ibitero by'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Demokarasi ya Kongo byari bimaze gutangira mu bice byo muri teritwari ya Nyiragongo hafi y'umujyi wa Goma ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru birumvikana. Ni ibitero byibasiye neza abaturage baturiye uduce two muri groupement ya Kibomba ndetse no mu birindiro bya M23 muri teritwari ya Nyiragongo nyine. Mana utabara bari hano. Imirwano M23 ihanganye muri FARDC n'abayifasha barimo Wazarendo bongeye gukozanyo birumvikana mu mirwano yabereye mu mudugudu wa Kanyamahoro ni mu gace ka Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma ku muhanda wa Goma Rucuru. Humvikanye ibisasu biremereye cyane birimo n'iby'abatanzania byitwa Sabasaba. Ibi rero ni byazanywe na Tanzania by'umwihariko irahangaha mu mugambi wa SADC, aho SADC rero yaje gufasha igisirikare cya Kongo kwihaniza gukubita byo kurimbura umutwe wa M23. N'ubu ibitero birakomeje gutangira iyi mirwano yabereye i Kanyamahoro muri Nyiragongo mu gitondo cyo kuwa gatandatu nibwo byabaye n'ubundi ku itariki 10 Gashyantare 2024 ingabo za FARDC zagabye ibitero ku birindiro bya M23 ni muri kariya gace nyine itaretse n'abaturage dore ko bahatuye. Muri iyi weekend rero wumvise ko mu gihe imirwano ikomeje Ikibumba muri teritwari ya Nyiragongo inyeshyamba za M23 ngo zamaze kwigarura neza agace gashya muri iki gice n'ubundi ku munsi wa gatandatu ku itariki ya 10 Gashyantare. Bityo rero amakimbirane nayo agakomeza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rugakomeza kwambikana. Nkuko rero amakuru aturuka Rucuru nayo abitangaza nyuma imirwano ikaze mu gitondo cyo kuwa gatandatu agace k'Akaciro gatuwe n'abaturage bagera ku 30 muri groupement ya Bukombo ubu kigaruriwe neza rwose kari mu maboko y'inyeshyamba za M23 izi zikaba ziyita intare za Sarambwe. Amakuru rakavuga ko abaturage bahunze imirwano berekeje Inyanzare, Kikuku, Mirangi, Burundure, Kabirangiriro. Bamwe muri bo rero mu gihe bari bihishe mu bihuru n'ubu bakaba bakikinga hakurya rero mu gihugu cy'ububanyi cy'u Burundi ubwo tuvuye muri Kongo ngo abasirikare banze kujya kurwana na M23 bari kugira ibihe bibi cyane kuri ubu ngobo. Urwego rushinzwe ubutasi mu Burundi biravuga ko rero ngo rwatangiye guhitana imbonerakure ndetse n'abasirikare bakira gihugu banze kujya kurwana n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarirwa mu 8 nibo ngo bamaze kwicwa nkuko bitangazwa na Radio RPA n'ubundi idakunze kuvuga neza ariko igihugu cy'u Burundi. Uburundi rero bumaze igihe bwohereza muri RDC abasirikare ndetse n'imbonerakure bo gumusada ingabo za Kinshasa FARDC zimaze imyaka irenga 2 n'ubundi zihanganye mu ntambara na M23 by'umwihariko mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Vaho ngaho mu gihe intambara ikaze mu gihugu cya Israeli gihanganye na Hamas muri Gaza, ubu igihugu cya Misiri ndavuga Egypt cyatangiye nacyo kurunda ibifaru ku mupaka wacyo na Gaza, bigatekerezwa ko rero nacyo cyiteguye kera kabaye rwose kuba cyakwinjira mu ntambara kigahangana na Israeli. Ubu noneho yaguye ibitero byayo mu mujyi wa Rafa uyu uri mu majyepfo ya Gaza. Uyu mujyi rero ukaba urimo abaturage bagomba guhingishwa shishi itabona kugira ngo n'ubundi batagwa muri iyi ntambara n'ubundi imaze kugwamo abandi basaga 28. Ibyo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kubyamaganira kure zivuga ko bitagomba gukomeza ngo abaturage b'inzira karengane bakomeze kugwa muri iyi ntambara. Gusa Benjamin Netanyahu akavuga ko n'ubundi uwabuze ingabo za Israeli ingabo ze kwinjira muri Rafa ngo yabashaka ko nyine Israeli itsindwa muri iyi ntambara iri kurwana na Hamas, kandi ibyo ngo ntibishoboka habe namba. Tuviyo ngiyo naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yamaze kwemeza by'umwihariko umushinga w'icyo gihugu wo kugurisha Turukiya indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-16. Ni nyuma y'iminsi mike kandi Turukiya yemeye ko Sweden yinjira mu muryango w'ubutabarane wa NATO cyangwa se OTAN. Nyivuga kuri NATO cyangwa se OTAN, nanone Vladimir Putin mu kiganiro kidasanzwe yahaye umunyamakuru w'umunyamerika witwa Tucker Carlson
yavuze ko nta gihugu na kimwe cyo muri OTAN ateganya gushoza intambara, ariko kandi ngo nihagira ikibeshye kikamushotora birumvikana ngo kizabona ishyano kitigeze kibona mu buzima bwacyo. Uri hano ngwino tuganire dutangire icyumweru rwose twiyumvira amakuru yo hirya no hino mu minota 15 yonyine. Twitwa Karabo TV, Jackson Semahoro niko nitwa, kandi nk'ibisanzwe akazi kanjye ni kamwe, no kukubwira iby'amatwi yabatigeze yumva na rimwe. Ikaze ni minota 15 y'amakuru utigeze wumva handi habe na rimwe. Reka rero uyu munsi inyahere mu burasirazuba bwa Kongo kuva igihe cya saa 10 z'urukerera rwo kuri uyu wa mbere rwose ubunyumva ku itariki ya 12 ukwezi kwa 2024 ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo byari bimaze gutangira mu bice byo muri teritwari ya Nyiragongo, ni hafi y'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Rwose niho biri kubera, ni ibitero byibasiye neza ibice bituwe n'abaturage mu duce twa groupement ya Kibumba ndetse we no mu birindiro bya M23 muri teritwari ya Nyiragongo aho biri. Umwe mu barwanyi ba M23 yabwiye umunyamakuru Bruce Buhanda, uyu akaba umwanditsi w'ikinyamakuru Minembwe Captain News, yamubwiye ko rero ibi bitero byari byatangiye ku isaha y'isa 10 zuzuye muri iki gitondo cyo kuwa mbere, ni nyuma kandi yuko ku munsi w'ejo hashize, ndavuga ku cyumweru, muri axe ya Kibumba hiriwe ituze, ahubwo kandi imirwano yari yabaye mu nkengero za centre ya Sake nk'ahitwa Yerusalemu, Nkingo, kuri Nturo no mu nkengero zaho. Ibi bitero rero byagabwe mu birindiro bya M23 no mu baturage, byakozwe rero n'ingabo za Tanzania hamwe rero n'iza Malawi bahuriye muri SADC, nk'uko n'ubundi abarwanyi ba M23 babitangaza uhereye muri teritwari ya Nyiragongo. Urubuga rwa Alliance Fleuve Congo rwo narwo rwemeje aya makuru, aho rwatangaje ko n'ubundi ibitero by'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa harimo n'ingabo z'u Burundi, SADC, Wazalendo, FARDC ndetse we na FARDC ko bazindutse basuka ibisasu biremereye mu baturage baturiye Kibumba, Buhumba ndetse we no mu tundi duce turaho ngaho hafi, nkuko n'ubundi babishize mu nyandiko basohoye. Uru rubuga rero rwagize ruti guhera saa 10:45 ingabo z'u Burundi, SADC, Wazalendo, FDLR, Wagina ndetse we na FARDC bari gusuka ibisasu mu basivile baturiye Kibumba ndetse we na Buhumba. M23 ikomeje kwirwanaho ndetse no kurwanirira abaturage n'ibyabo. Ku rundi ruhande ariko byavuzwe ko umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa General Christian Chiwewe Songesa niko yitwa. Uyu rero akaba yirutse mu ruzinduko rw'akazi Igoma. Uyu akaba yamaze kwisubirira Kinshasa, yazanye na Jean Pierre Bemba. Muri ruzinduko rero General Chiwewe bikavuga ko yakoresheje inama y'abasirikare bayoboye urugamba bahanganye na M23 ngo bagategekwa kongera ingufu kugira ngo n'ubundi M23 yamburwe ibice imaze kwigarurira. Ikindi kandi uyu General Chiwewe yakoze yasuye abasirikare barokokiye ku rugamba abarimo kuvurirwa n'ubundi mu bitaro bya L'Hôpital Regional bya Katindo ni mu mujyi wa Goma n'ubundi naho biherereye. Ku cyumweru rero turebye ibyabaye n'ubundi muri weekend ishize ku munsi wo ku cyumweru by'umwihariko ku munsi w'Imana ku itariki ya 11 ukwezi kwa 2 uyu mwaka wa 2024, urugamba ruhanganishije umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo ziri ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa rwabereye mu bice biri mu nkengero ya centre ya Sake no mu bice biri muri groupement ya Mpfunyi ahani muri teritwari ya Masisi birumvikana mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nahagana isaha ya saa 3 z'igitondo ku masaha ya Minembwe ndetse we na Goma nibwo rero humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye n'intoya birumvikana ku misozi iri hejuru ya Sake muri village ya Nturo, Yerusalemu, Nkingo no mu nkengero zaho birumvikana byari bikomeye. Aya makuru rero by'umwihariko akaba yaremejwe n'umuhuzabikorwa wa M23 yitwa Benjamin Mbonimpa, aho yavuze ko n'ubundi ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa babagabyeho ibitero mu birindiro byabo mu bice bituwemo n'abaturage benshi. Benjamin Mbonimpa uyu mugabo yaravuze ati ibirindiro bya M23 byagabweho ibitero by'ingabo zibumbiye mu ihuriro ry'abarwanira leta ya Kongo. Mbonimpa yakomeje avuga ko biriya bitero n'ubundi byagabwe nanone ku munsi wo ku cyumweru ko kandi byibasiye ahitwa ku Nturo, Yerusalemu, Nkingo no mu nkengero zaho n'ubundi akavuga ko hakoreshejwe imbunda nini zo kugaba biriya bitero ndetse yewe uko banarashe n'ahatuye abaturage benshi. Ibinyamakuru bitandukanye byandikira muri Kongo byabwiye ko n'ubundi iyo mirwano yamaze umwanya ungana n'amasaha 2
maze ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahunga berekeza muri santere ya Sake. Gusa muri Sake mu masaha yo kumanwa rwose ngo hatewe ibisasu biremereye cyane biza kurangira icyo gisasu cyatewe gikoberekeje abaturage bagera kuri batatu, bikavuga ko rero icyo gisasu cyaturukiye muri quartier ya Kiruku, abakomeretse bakajyanwa mu bitaro byaho hafi kugira ngo n'ubundi bitabweho. Indi mirwano ikomeye cyane rero ikaba yarabereye muri axe ya Kiroce Bwerimana, rero akaba haherereye mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru aho bihana imbibi n'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ariko iyo mirwano rero byavuzwe ko M23 yagerageje kwigiza inyuma ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, ko ndetse kandi M23 igikomeje kugenzura ibice byinshi byo muri ibyo bice. M23 iracyagenzura Kiroce kugeza ubu, ishuri ry'ibanze rya Mushindi irarigenzura, kandi igice cy'ingenzi cya Shasha kugeza ahitwa Kituvu ndetse we n'umuhanda wa Sake Minova hose ngo haracyari mu maboko y'abarwanyi ba M23, mu gihe igice kimwe cya Bwerimana kimwe kandi kikaba kigenzurwa n'ingabo za Sadeke, ikindi kikaba kibamo abarwanyi ba M23. Muri axe ya Kibumba Goma ku munsi wo ku cyumweru hakaba haririwe ituze, nubwo impande zihanganye zakomeje kurebana y'ingwe n'ubundi bigaragara ko zigomba kwesurana, aribyo byabaye kuri iki gitondo n'ubundi. Nakwibutsa ko rero ku munsi wo kuwa gatandatu ubwo hari ku itariki 10 uku kwezi kwa kabiri muri teritwari ya Nyiragongo hanini muri Kibumba ndetse na Kanyamahoro habaye urugamba rukomeye cyane rwumvikanye intwaro ziremereye, aho byavuzwe ko M23 yarufatiyemo abarwanyi benshi barimo n'ingabo za Sadek zavuye mu gihugu cya Tanzania. Bukeye bwaho rero ku munsi wo ku cyumweru nibwo habaye ibitero muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibitero byagabwe n'ubundi mu birindiro bya M23 mu duce turi mu nkengero ya santere ya Sake muri groupement ya Kamurunza muri teritwari ya Masisi. Ibi bitero rero byabaye muri weekend ishize rero byibanze mu bice byo muri teritwari ya Masisi, bikaba byaremejwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike yitwa Lawrence Kanyuka. Uyu ni mu nyandiko n'ubundi yashize hanze mu gitondo cyo ku cyumweru ku itariki ya 11 uku kwezi kwa kabiri 2024, akavuga ko ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bongeye kugaba ibitero mu bice bituyemo abaturage benshi. Yagaragaje ko rero ibitero byagabwe muri Nturo n'ubundi i Yerusalemu, Nkingo no mu nkengero zaho birumvikana. Gusa ariko rero kuri ubu ngubu M23 nubwo ihanganye n'ingabo nyinshi ziva mu bihugu birenze 4, nta gace na kamwe biratangazwa ko rero zaba zaramaze kwamburwa, ahubwo M23 ikaba ikomeje kwigiza inyuma abo bahanganye no gufata ibindi bice. Muri iyi mirwano iri kuba rero nakubwira ko by'umwihariko muri weekend nabwo habaye indi mirwano ikaze, ndetse rwose M23 ikavuga ko wihanuriyemo drone y'intambara ya FARDC yo mu bwoko bwa CH4. Iyi rero umutwe wa M23 witwaje intwaro birumvikana watangaje ko wayihanuye. Iyi rero ikaba indege itagira abapilote igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyifashishaga mu kugaba ibitero. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politike ni Lawrence Kanyuka n'ubundi niwe washimangiye ko rero bahanuye iyi ndege yo mu bwoko bwa CH4 ubundi bakayigira ubushwange. Lawrence Kanyuka yaravuze ati M23 iramenyesha abantu bose ko yarashe indi drone CH-4 yicaga abantu bose ibifashijwemo na MONUSCO. Ku itariki ya 24 Mutarama rero uyu mwaka, Lawrence Kanyuka nabwo yari yatangaje ko M23 yarashe drone y'igisirikare cya RDC. Iki gihe yavuze ko M23 ngo yarashe imwe muri drone 3 za Tshisekedi. Ntacyo kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cya RDC kiravuga kuri izi drone zacyo M23 itangaza ko yahanuye. Leta ya RDC rero yaguze drone zigera kuri 3 za CH4 mu Bushinwa kugira ngo n'ubundi izifashe ku rugamba ihanganyemo na M23 rwari rukomeje n'ubundi kuyigora. Izi rero zerekana ku kibuga cy'indege cya Goma birumvikana. Ikinyamakuru Africa Intelligence mu kwezi kwa gatanu cyatangaje ko leta ya RDC yasabye ikigo China Aerospace Science and Technology Corporation kuyishakira izindi drone zigera ku 9. N'ibizindi leta ya RDC yasabye zitaragira Kinshasa, igisirikare cyayo cyaba gisigaranye imwe yonyine. Reka tuve muri RDC twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump rero uri mu bahabwa amahirwe yo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo yatangaje ko atangayikishwa no kuba kimwe mu bihugu bigize umuryango wa NATO cyaterwa n'Uburusiya, mu gihe kandi kitakubahiriza amasezerano y'uyu muryango. Ibihugu bigize umuryango wo gutabarana ndavuga OTAN biba bisabwa n'ubundi gukoresha byibuze 2% by'umusaruro mbumbe wabyo
mu bijyanye no kubaka igisirikare ndetse n'ubwirinzi. Gusa hafi y'ibihugu byose ntibyubahiriza iyi gahunda uretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wo kuwa gatandatu rero ubwo Donald Trump yari mu bikorwa byo kwiyamamaza byabereye i Conway muri Leta ya Carolina y'Amajyepfo, yavuze ko ataterwa ipfunwe no gutererana ibihugu byo muri NATO byaba bitubahiriza iyi gahunda. Donald Trump rero yakomeje avuga ko hari umwe mu bayobozi b'ibihugu bikomeye wamubajije ikizaba mu gihe batazaba bishyura aya mafaranga n'ubundi bagomba gutanga kugira ngo kubaka igisirikare. Donald Trump ati naramubwiye nti ntabwo nzakomeza kubarinda, ahubwo nashishikariza Uburusiya kubakorera ibyo bishaka byose, mugomba kwishyurwa. Mu busanzwe rero amahame ya OTAN cyangwa se NATO akavuga ko rero iyo umunyamuryango umwe agabweho igitero bifatwa nkaho uyu muryango wose watewe, ku buryo n'ubundi abawugize bose bahagurukira rimwe nk'abyitsamuye bagatabara icyo gihugu. Ibi rero biri kuba mu gihugu bari bwose ko Vladimir Putin uyobora igihugu cy'Uburusiya yaba ashobora gutera ibihugu bimwe na bimwe byo muri OTAN nka Polonye. Gusa mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru witwa Tucker Carlson ejo bundi rwose, Donald Trump yamubwiye ko atiteguye kuba yashoza intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose cyo muri OTAN, gusa avuga ko igihugu kizibeshye kikamushotora kizagira ibibi cyane. Kuri ubu ngubu rero igihugu cy'Uburusiya kiri gushinjwa kuba kishaka kwinjira mu matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikavuga ko rero gishobora kubogamira ku ruhande rwa Donald Trump akaba yatsinda amatora, dore ko nabyo bishoboka cyane. Uburusiya ntibukinishwa. Tuvuye iyo ngiyo rero mu biganiro bitaba birumvikana n'amakuru yacu turaza kugaruka birambuye kubiri kubera muri Israel, aho ubu ngubu urugamba rwambikanye mu mujyi wa Rafah uri mu majyepfo ya Gaza. Israel ikaba rero yamaramaje ivuga ko igomba kurimbura Hamas n'abarwanyi bayo, utibagiwe n'abayobozi bayo bari muri kiriya gice cy'amajyepfo ya Gaza, barimo uwitwa Yahya Sinwari. Ariko kandi haribazwa aho abaturage barenga miliyoni batuye iki gice bagomba guhungishirizwa, barahunga berekezwa hehe. Twitwa Akarabo TV, ndaza gusoma ibitekerezo byawe byose. Jackson Semahoro niko nitwa, ni nuko nsoje. Ibihe byiza nibyo mbifuriza.